Let's all stand, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter number 16, verse 13. Okay, for our message this afternoon service. 1 Corinthians 16, verse 13. The Bible says, and let us read all together, it's just one short verse, but it is loaded with encouragement. Everybody say, the Bible says, "Watch ye, stand fast in the faith, quit you like man, be strong." Una na ti Ilocano, agsalukag kayo, agtalinaed kayo as ititibker iti pamati, agbiag kayo as iingel, na pigsa kayo kuma. O kakabsat, ti prayer, kay ti dayti nga malem, ti Kristi na kina-Kristiyano tayo, agbaling kuma, nga nabilag ken naingel. Ket masapol nga datayo agtakder, nga si tatalged iti pamati. May bring to you the message of the Lord this afternoon. Take your stand faithfully. Take your stand faithfully. Lord, nagpintas deti binasa mi nga verse. Kunam ngagsalukag kami. Hang kami ngagturog-turog iti Christian life. No diket apo sober kam kuma. Ngagtalinaid kami nga si titibker iti pamati. Nga ti panagbiag mi na ingel kuma apo Diyos. Hamoy palubos nga itilasag mi ken tinailubungan. Pukawon na ti kinaingel iti pamati mi. Kalagbaling kam kuma nga napigsa. That is all by your grace. Bless our message, Lord. Please speak to us in a very personal way. Addressam dagiti banag iti biag mi nga kasapulan apo nga maadresan. Whether it be correction or comfort. I pray, Lord, that we will be blessed and challenged. Ikam apo ti right mindset ti adipon mo. Wisdom nga mangilawlawag iti saom. Divine understanding kadakam nga sangapada. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Ti kayat na nga sawen ti panagistand. Dahito ti challenge kanya tayo itang malem. The meaning of the word is stand is to defend a cause. Panang dependar, panang depensa, panang proteher, panang guardia. Dahito hamo ipalubos kakabsat nga madupir ka. Defend a cause. It also means to take position. Ammom no anyat pagtaktak deram. No dayto ket issue about doctrine, uno issue maipanggep kadagiti bambanag iti panagbiag. As a Christian, dapat ammo tayo no anyat position tayo. Amen? No maipanggep iti piyesta anat position tayo. No panagminminatay anat position tayo. No maipanggep iti panagbado anat position tayo. No maipanggep iti panagtrabaho our position. So as a Christian, we need to have a stand. At dapat stand tayo. The meaning also of the word stand is to persevere. To persevere. Agtakder ka, kayat na nga sa wen, uray ado, dagiti kasla makaigawid, makailapad, wano mangguyod kada tayo, to all direction. Masapol kakabsat, iti pa nagpursigi ti maysa nga Kristiyano. So ibaga tayo man kakabsat, iti kaabay tayo, agpursigi ka ngagtakder nga para ti Apo. Deta kakabsat, iti challenge kada tayo itang malem. You may be young, you may be old, wherever you are, kada kay nga dati balasyo taaw, awam man deti kasla deti kapilyang umayan, dagiti kakabsat, ngem you are in our prayers generally and at times mainaganan da kayo kakabsat ngem ti kararag ti puso mi ket sapay kumata wherever you are you be able to stand faithfully, you be able to take a biblical position, you persevere agpursigi kayo di panagserbiyo iti Apo ket dependanan nyo daytoy nga pamati nga adda kada kayo, pamati nga naisuro kada kayo. Agbalin tayo kakabsat nga si titibker. You have to know that we are in the last days. At dati ka digiti ka maudyanan nga aldaw. Ket in order for us to stand in these last days,
we will need the help of the Lord. It will take His power. The Bible says in Ephesians chapter 6, verse number 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Hantay kaya kakabsat no datay lang. We cannot on our own. We are weak. Nanumo tayo kakabsat. Nakapoy tayo. Ado dagiti weaknesses tayo. Saan laeng nga infirmity nga kinakapoy, no dikit weaknesses, digito iti banag nga alisto nga pakaitibkulan tayo. Iso nga kasapulan tayo kakabsat, ti panang papig sa tiapo kanya tayo. Every day as a Christian, kunam tiapo, Lord, as I make a stand, as I serve you and I live for you today, as I give my life to you, Lord, give me the strength. It will also take His grace. Kuna ni Apostol Pablo kini Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus, according to 2 Timothy chapter 2, verse number 1. Let me see that verse again. Be strong, thou therefore my son, be strong in the grace. Dito yung kakabsat, biyag tayo nga Kristiyano, di pa nagserbi tayo ti Apo, inikkan na tayo ti Apo ti resources, and that is His grace that we need in order to be able to stand faithfully for Him. Now, kas Kristiyano kakabsat, nakita tayo nga ti bileg ti Apo ket adda, ti parabor ti Apo makaumanay. Kasano ti panag-stand tayo? How are we supposed to stand? Kasano kakabsat? Kas lang ti ko na ti Apo king ka, okay, I will give you grace, I will give you power, but I want you to stand. Now, how are we going to stand? Kasano kakabsat? Number 1, we need to stand fast where you are. Stand fast where you are. Dito yung kakabsat kat di respective nga ayan tayo nga luglugar. You know, at times, nalakat ag-behave iti unag ti church. Ngem sa baling istorya no, datay kadigiti ay ayan tayon nga luglugar. Kadigiti balbalay tayo. Kadigiti trabaho tayo. There are times that when you come to church, mayat day mood, may day spirit tayo, but when we go home, it's a different thing. And what God is saying is, look, you need to stand fast where you are. Where you are, respectively. Di dyan nang ikabilang tiyapo ka tayo. The word fast, kalati alig nagat fasten your seatbelt. Apay nga, DJ ko na nagat fasten your seatbelt. Why? So that hangkamat nagditugaw mo. And just in case, a daity collision, wano accident, kakabsat, kat saan tayo nga magaraw. So the word stand fast means to be strong and to be unchanging. Dahil ko na ti Apo, di 1 Corinthians 15:58. My beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Itatay, tina-i-feature kakabsat di doktok kat ni Brother Romel Kadjente. A very young and promising architect. Kat mayat kakabsat, iti panagaryana ita, iti panagsangat na. Both iti karir, kan iti panagpamilya. Madama kakabsat nga sumangsangat isuna ita. Kat ti kunak prayer ko di puso kakabsat, nga dayti nga kakabsat, in his career, in his being a family man, no anya dagiti nayadal ken naisuro ken kuana, iti Biblia papan di pa nagserbi ti Apo. Ket saan kuma nga maakal isuna idan no diket he becomes rooted to it. That nothing that he encounters to where he is should be able to change his stand. Awan ko mati mabalin nga makapagbalbalo iti panunot na. Amen? No diket DJ puso na nga para iti Apo ken panagserbi na iti Apo kakabsat. Ket he stands fast. Fix, that's what it means. Fix. You make up your mind. You settle. So, deta ti kaya ti Apo kakabsat nga panag-stand mo, i-fix mo ta mind mo. Saan ka dapat nga maduduay tata, anangata. Dayto yung ata, uno dayto yung ata. Hang kakabsat, no dikat no anya, di sa uti Apo, isu iti dapat na pagtakderan tayo.
And definitely, at dadigiti dumteng nga ba nagkakabsat nga mang challenge, day nga stand tayo, day nga conviction tayo. Pero by the grace of God, agtakder tayo nga para tiyapo kakabsat. No anya di priority, yun ang ating priority. Ano yung purpose? Yun ang purpose. Plano nga para tiyapo, gawin natin yan. Let us remember, kung nakaroon idatay mo na nga gundaway ti doktok kakabsat, ti success ka datayo, kat saan nga agpatingga ka di word nga success, no di kat godly success. No godly success ko na Diyosan nga panagbalaygi. And it is always linked with our Christian life. Meaning to say, what the world talked about as success, which is success ti career, success ti business, success iti amin na banag, kada tayo ti good success, kat di kas Kristiyano, kasano ka nga nagtakder iti negosyom. Kas Kristiyano, kasano ka nga nagtakder iti eskwela. Kas Kristiyano, kasano ka nga nagtakder iti pagubraam. Kas Kristiyano, kasano ka nga nagtakder iti pagtaengam kas may nga naganak. Deta kakabsat ti kaya ti apong godly success. Stand fast in your being a Christian. Shine where you are. Agbaling ka nga naingel sa dinuman ti ayan mo. Not only in the church, but where you are. Stand fast where you are. Number 2, kakabsat, stand united in love. The Lord wants us to stand united in love. Brethren, sometimes we are alone, but actually we are not, because we have the church of God. At dati times kakabsat, ngayon unag ti pagubran, may sakang agistan. Pero in life, as a Christian, you are not alone. Tibiyag mo kas may sa Kristiyano. Ngamin, at dadigiti kakabsat iti apo, who will encourage your faith, nag-stand ka nga para ti apo. At dadigiti Kristiyano, mabali mo nga pangisharan iti testimony. Mabali mo nga pangisharan, digiti prayer request mo. And by them helping you pray, ti apo kakabsat, kat agaramid ka digiti banag, tapnon di pa nag-stand mo kakabsat, saan ka nga maupay, taadda ka badangang mag-stand. We stand united. Dejay ti may nga point ijay. You know, for example, ni Brother Michael ni Sister Glyza, the prayer request da kakabsat, ta ni Sister Glyza, night shift ngamin ti trabaho na ti Saturday night. Kat dakkel ti puso na, ayan, dakkel unay ti heart na, nga maka-attend, iti gimong tayo ti Sunday morning. By the way, isuda nga gasawa kakabsat, by the grace of God, halos awan maabsentan da nga gimong ti church. Sunday morning, doktok, Sunday afternoon, Wednesday night, Friday night discipleship, at dada kakabsat, nga nakaantabay nga maki-service kada tayo. So, during that time, kunada, Pastor, please pray, nga ti apo ag trabaho ko man. You know what? God answered our prayer. Yesterday, iti ag testimony, di ko nakat, sino kada kayo ti mayat nga mangted iti giving of thanks ko nak. Apo intayag nga sigudan ni Sister Glyza. Kat kuna na, Pastor, malagip yo nga dedi impakararag mi kada kayo. Nga sapay ko mata ti apo ag trabaho. Tapnon, may i-adjust schedule ko, sinong batan ti apo. Now, kuna na, maiwayak ti time kon nga makigimong. Nagsaya atin kakabsat. There are brothers and sisters nga who will celebrate with you kadigiti answered prayers mo. There are brothers and sisters who will sympathize with you no ag-suffer ka iti pamatim, no agkapoy ka iti spiritual life mo. That's what a church is. That's what a church ought to be, mga kapatid. Dapat ganun tayo. We stand united in love. You know, that we encourage one another, that we pray for one another. Another thing that you need to realize is, when we stand together, napigpigsakan dakdakkel jay impact tayo kakabsat ti community. Now, last Monday, by the grace of God, naangay ti Pastors Fellowship. About 70 pastors and preachers were here. Kat tinagmayat kakabsat, numan pa naggaputi, nagduduma nga Baptist family. At ati Baptist kat kala pamilya ngamin. Nga deti ko mga pamilya kala ko makadalin niya, agpaado, tilahin na. Amen? No kuma asidera, apo kat sa nga dosena nga anak, di kad mano nga ado kakabsat, ado nga apo ko.
Kasla kastamat ti plaster ti Baptist endeavor diti ayan tayo. Ada dito nga group iti Baptist, agpaduda, dito nga group ti Baptist, agpaduda. And there are many pastors. And they came together last Monday. Ti ayan nga pagsayaatan kakabsat. We came with one spirit. We came with one heart. And we rallied the pastors together to look towards one goal and work together to reach Ilocanos for the Lord Jesus Christ. Iso nga, minay-samay-sami, manut Baptist na pagudpod. Kat numampay, dati kakabsat no, adakad to yung Baptist kat no, domay mangrugi kat, madia, apay adakad to. Di ba? Pero itatta kakabsat kas na kumatalawag, kat nakadakdakan. And there are 17 Baptist churches in Lawag. Kat no, dapay mayat nga mangrugi di Lawag, halakit di kakabsat nga, paabayan na takapilya, matamadimot na no, agabay kayo kat Baptist kay nga doon. Di ba? Di ka makonfuse to taon. Nakatatagpaysot, di ko na taon. Pero hanadakas no, dapay mangrugi because the city is big. The city is so big. Amen? But by the grace of God, manut pagudpod, manut Banggi, manut Burgos, manut Bacara, pasukin, you know? And we have found out there are 104 Baptist works in the province. Katimay sa nga nakadadagsan ang tipuso tayo kakabsat, at dadadigiti young pastors like me nga mangrugrugiti trabaho iti hapo. Di may sa nga pastor nagtestimonyo kat kunana, mga kapatid, sa hirap ng aming gawain, wala kaming masyadong maraming support, naisipan kong magpasada ng tricycle. Alakat hanatay panangkuan, anang arot kakabsat no karigat, siyempre, pamuspusan latat pamuspusan. Teko natin, di pagsasao, para-paraan lang yan. Pero as a pastor, numabalbalin, hangkuma. Di ba? Ngam gapo nga rod jerigat, alangan nga rod kakabsat, ngagmulagat latan. So, I need to do something or else my family will die, but I need to serve the Lord. Iso nga nagpasada tricycle for some time. Doon ka nakaluwag-luwag basit, okay, di nag-full time man ang nagserbiti hapo. Idi ko ang kakabsat, rumigat, nagpasada man tricyclean. O itatanti na panunod na ni, bagat na ag-tutor, kat maragragsakan ta, da 4,000 nga income da every month. Kat kakabsat, no need ko mga aramidan ti pastor, no talaga nga ti goal na ag-trabaho, ag-serbi, kat mga rugit trabaho, full time ko mga kakabsat. Full time ag-serbi ti hapo, ngam anang arot kat basit ti support. Ngam ita adot dadakkel at churches nga binendisyonan ng tiyapo. Hanga deti church tayo kat may nga kadaklan, ngem praise the Lord at the resources nga into tiyapo. And I know all of you mga kapatid have a big heart, you know, for the ministry and for mission. Iso nga, kunami ka digiti pada nga papastor, panunutan tayo kakabsat, agasan yun adabayente tayo nga papastor, sagsasang agasot tayo lang, manuno ka di jayan. 2,000 pesos. Eket no kada agrugiti trabaho. 1,000 ti maitid kingkwa na every month. Amuyo kakabsat. Deta pastor, nga mangrugiti ti trabaho, deta 1,000, aglalalo talaga kakirang nakakabsat. Kasla 10,000 kingkwa na di jay. Kalati may isang agundaway, agdadry back di da kakabsat na labsak di may isang pastor. Idikwan, kinumkumustak. Dikwan kakabsat agawidak, ngam ginuyod na ti Apo. Kada kwarta ka deding agdama. Numampay adda pa ka ibadjetan na, ngam ko na ti Apo, itud mo. Sinublihan na kakabsat kinamat ko. Nakamata, pastor, alaam deto inapyalang. Nagtestimonyo idi Lunes kat kuna na, jak nalipatan, dedi, sinublihan na nak ni Pastor Probe, pastor kuna na kanyak, agkasapulan nak nga permi ka deding agundaway. Ditay lang amo kakabsat. Kat digito kat adipon tiyapo. Dapat digito yung adipon tiyapo kakabsat. Alahamot nga dete, kasla i-baby ida, ngam handa ko maparikutan, digito nga bambanagan tati number 1 ko mga focus da di pa nagserbi tiyapo. Naman ang arod kakabsat, karigat na. And of course, digito yung mununa, agyamyaman tayo tiyapo kakabsat, taure kasanot karigat lat ministry ide, talaga nga porsigido da nga nagserbi tiyapo. Pastor John, manulat support not every month, 300. Pasaray malate pa yung sumangpad. Oh, di ka nanat na pasamak. Amin na bislak, kakabsat yan taala, deda mission house ide, na ininot nga pinagtungtungo ni mga pagluto kakabsat. Iti matadtad nga, bangos. You know? Pero, gone are the days.
They are already veterans in the ministry. To us, they are senior pastors. They are patriarchs. They are pioneers. They are trailblazers. Katatan na dadigito yung established works. So nga, po, hindi maibagami de jay kakabsat kat magsamigsagat ko nada, nagpaiso aya. That's a good idea. Wow, amen? Kitaan nyo, no, adda pa nakakamayat, napigpig sa impact tayo di community. Naparpardas, hindi pa nagtrabaho. You know how the Lord wants us to stand? The Lord wants you to stand alone where you are. Yes, where you are, ag-stand ka, uray may saka. But as a church, we need to stand together and strive together for the gospel of Jesus Christ. Tulungan tayo ti church tayo, kada ito'y kakabsat nga lokalidad, tapnon ti kastad, adupay ti ma-reach out na. Tulungan tayo digiti daddo mga churches, alalayan tayo daddo mga pastor. Let's hold the other side of the rope, so to speak. Makipagtulong tayo kakabsat, iggaman tayo di may nga tali. Tapnon ti kasta, maaramid na ti panagserbida iti apo. Iso nga ti pumayan tayo ita, we have one move to do, and I want everyone that you got very clear kakabsat. We are supporting foreign missionaries. Right now, we have 30. Ngayon, magsarasarita kam kini Pastor June, kat in-advise na kat kunala, gudwaan tayo. And I think the idea is good, very good. 15 missionaries, iti local, iti suportaan tayo. 15 missionaries, iti foreign, iti suportaan tayo. Let's balance it. Amen? Oh, isong idat tagakabsat, baka kadeti March, mabalintay nga i-renew, DJ commitment tayo, iti missions offering. Mabalin nga, digiti anak tayo, ibagate kadakwada anak ko, from your allowance, from your allowance, urihan ka pa nagbasbasa sa eskwela, nga maganat tamat allowance mo, anak ko. Aya, malaksit ta tithes mo, love offering mo, o mangrugikan nga mang mission. Let's inculcate to our children the importance of mission work nga makuna. No mission work kat di trabaho nga mapan agmisyon, mangrugi ka digiti trabaho iti hapo. Amen? Katamuyo, amin digiti kakabsat, han na malipatan ti hapo. Gaputa, DJ trabaho nga asidig, the very heartbeat of God. In patag mo, DJ. DJ, very heartbeat of God, kakabsat. Katalagang sinuportaan, DJ. Han na malipatan ti apo your work and labor of love that you have shown to the saints. So God wants us to stand united in love. Amen? Bagamang kadeta kaabay mo, I love you in the Lord. Oh, ayat kumati agari kada tayo amin gagabsat. Amen? Yes. Oh. Number 3, not only that, but God wants us to stand, nga ti pa nagtakdir tayo gagabsat, God wants us to stand rejoicing. Masapol nga naragsak ti puso tayo ngagtakdir nga para iti apo. Aduman dagiti sa gubanet, aduman dagiti sa gabaan, ngam kayat ti apo nga ti panagtakdir tayo napnuan iti rag-o ken ragsak. Philippians chapter 3 verse number 1. Philippians chapter 3, finally my brethren, kunan ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat, ijay Philippi, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed, is not grievous, but for you it is same. So let us stand rejoicing in the Lord. Dayjay kakabsat, kitaan tayo ti apo, tayo isot paggapon ti ragsak tayo. You know? Basahan tayo digiti sa una, kat bayan tayo nga ti apo kakabsat. Sindyan na di puso tayo iti inanama ken ragsak. Number 4, God wants us to stand praying. Ti panagtakdir tayo, managkarkararag, sikakararag tayo. 1 Thessalonians 5:17, the Bible says, pray without ceasing. Pray without ceasing. Agkararag nga di agresat. Tika na son, dahil di agresat kakabsat kat awang makapasardan ti panagkararag mo. Amen? No di kat agpursigi ka ti panagkararag, that's what it means. So, as we stand in our faith, and take a position for the Lord, kat agpursigi tayo ti panagserbi iti hapo kakabsat, dayta kat maaramid tayo, babaan iti panagkarkararag. Dito iti may nga banag nga masapol,
nga saan nga maawan iti biyag tayo kas maysa nga Kristiyano. No di kat isut adada nga i-boost tayo kakabsat. Deti prayer tayo, iti biyag tayo. We call it our prayer life. Kumusta ti prayer life yo kakabsat? How is your prayer walk with God? Hanlang iti pa nagkararag mo kat ka DJ personal quiet time mo, that is primary and principal. Ngayong uray magbagna ka, walk and pray. Drive and pray. Unang kalugang ka ti jeep, ride and pray. Naglutluto ka, cook and pray. Dapat tibiyag mo kakabsat kat no kasano nga gang angas kat pisikal, hamot agsardeng di pa nagkarkararag di spirit mo. That's what you call pray in the spirit. Makisarsarita ka lat tati apo. Amen? Di magmagna kang kasarsaritam lat tati apo. Oh. Han nakasapulang at agtugaw kang agdumog agkidem nga hapo. Dakayan ta tiyenda, mapang kamakitsenda kat agtugaw ka dyan. Anak ko na daging ka. Nung nangyari sa taong to ko na daging ka. Ngam uray mapang kamakitsenda, kunam apo agyaman agtada pakitsenda. Kat malagip ko mala digiti kakabsat. Nga hano umay makitsenda ita taawam mo't kwartada nga makitsenda. I-provide mo apo tapno umay damot makitsenda. Di ba? Kita ang kakabsat, di kalawat prayer mo. Amen? Malagip ko apo, te kaabay ko, di kalman. Di ba? Habang nga gawat gatang ka apo. Malagip ko, te kaabay ko, di kalman. J Church, kat nagpa-prayer request kanyak, Lord, kumusta nga ta isuna? Sapay ko maapo tatulungam. Deta kakabsat, ti duty ti Christian, prayer and intercession. Aramidon tayo man kakabsat. Halaan nga, dete nangag tayo, didikat mayat, dayday, no dikat agawid tayo, i-practice tayo. Prayer and intercession. No intercession kunam, kat di kasarsaritam tiyapo nga ibabaet mo, nga ibagbagam, dagiti parikot, dadagsan, problema, dagiti kakabsat tiyapo. Stand praying. Kakabsat, awam magudilan tayo no diti agkararag. Prayer will accomplish something that has eternal significance. Say, di ko na ni Pastor John Eden, gure ka talagipag. There is nothing we can accomplish permanently if not because of prayer. Daka mo kaslakas di tot na kakabsat ngayon alaan nyo latan. Awan magudilan tayo nga permanente iti agbali na bunga na nuhaan nga gapuken babaen iti panagkararag. Numamati ka iti dayta kakabsat, sigurado managkarkararag kanton. Nuhang ka mamati ka di jay, nga ti panagkararag, isugayam ti makaited, iti accomplishment nga permanent. If you don't believe that, awan pagbaragan ta prayer life mo. But if you will believe this afternoon, kat kunam usto ta kunam pastor, mamati ak daytan, nga awam magudilan tayo, nga naindaklan kan permanente no saan nga babaen ti kararag, sigurado kakabsat, agbaling ka nga managkarkararag. God wants us to stand praying. Number 5, dito ito agpatingga kakabsat, amen? Hello? Oo. Kung ay siguro, apay pastor, basta Sunday afternoon mabitbiting kami. Kasta talaga kakabsat, amen? Well, stand trusting. Dito pa nagtakder tayo kakabsat, panagtulnog tayo tiyapo, panagpursigi tayo, okay? Panagtulnog tayo, panagtakder tayo kadigiti, position tayo nga kas Kristiyano, okay? God wants us to stand trusting. At dapamati ta pusom. Agtalit ka itiyapo. Hangka mabuteng no anyaman ti maging resulta na consequence na di panagtakder mo, basta imbaga tiyapo at makamuking ka. Kunam apo imbagam deto ikat surutat deto nga kuna magtakderak ti pagayatam makaamukan to apo to anyaman ti agbaling nga result. God wants us to stand trusting. God does not want you to be troubled. Amen? Nagpintas dete message tayo tatay bigat kakabsat. Amen? Oo, nga hantay dapat nga madis-discourage. I-rebuke man lat sang kabatit kat nakapimpintas kakabsat deto. Amuyo, ni Apo Diyos, being our supreme commander, ikabil mo man na Benjamin. Dito last part, dito message ti bigat. I-rebuke lang. Ni Apo Diyos, as our supreme commander, kakabsat, digito'y ti karina tapnohang ka ma-discourage ti panagserbim keng kuana. Digito'y kat promise ti Apo nga aramiden na king ka, kas panagtulnog mo, tapnohang ka ma-discourage. Awan dapat makaupayam. Awan dapat pagbutngam. Awan dapat pagdanagam. Hangka dapat nga aglusulos mo no aglaylo kakabsat.
Because God says, o anak ko, anyat problema, anyat issue, anyat digiti, ma-encounter mo, iti pa nagserbim kanya, laglagi pa, makaamuakto ka digita. Kasla kasto iti kunatiyapo. Nga, kunatiyapo, when you fall, I will lift you up. Anak ko, into numatwang katawan, but perfect ka dating a Christian. Uri bagating at pursigi tayo kakabsat. At that time mo latang, at maitaklib tayo. At that time mo latang, at agkamali tayo, kibaltang tayo. But God says, okay anak ko, numatulid kanto, ibangon kanto. What a blessing. Thank you, Lord. Deta nga banag. Tanuhang nga ti apot mangibangon kada tayo, di tayo kaya nga bangon ng tibukbukod tayo kakabsat. We need the Lord nga isot mangibangon ti biyag tayo. What God is saying is, look, when you fail, I will forgive. Anak ko, no, danto pagkurangam, sindadaanak ka mamakawan. Nagbayatan kakabsat. Amom ti ka-importansya ti forgiveness ti apo kadating nga Kristiyano. Kasi amom no adatihan adabasol mo nga hamo na ikwa ti apo kakabsat. Hamo may di prayer life mo nakaabaw. Di prayer life tayo kakabsat. Kasla dete natamnay, kaslahan na dumanon langit. Di ko nan mamakadagam ide anamot, di kita kararagyo. Aginggat bubungan lang ko na. Agkat-katawat iunag ko ita nga makarealize nga, nagpaiso aya. No hanga na estilo ti biyag mga Kristiyano sa kagkararag at kasla hanggang bubungan la di kararag mo. Pero even at times, kapsat, adult shortcomings tayo. Yet, the Lord is so good. Why? Because He has a forgiving heart. He has a forgiving heart. Kung natiapo, okay, anak ko, nagkapoy ka, I will be your strength. Tunog kapoy ka, I will be your strength. So kay ti dating alawas kapsat, no mariknam ti panagkapoy. Mariknam nga kasla matwangkan. Mariknam nga kasla umulugan kakabsat, deta pigsam. Kung natiapo, I will be your strength. Kung natiapo, when you are afraid, I'll give you courage. Syakto iti mangpaturod king ka. Syakto ti rason ngagbaling ka nga naturad. When you will be hurt, I will heal you. Anyan tuman ti pakasaktam along the way, ti pa nagserbim, agasakto. Anang rason mo kakabsat nga maupay ita? You have to stand, amen? Oh, when you will be broken, I'll mend it. Onyan tuman, iti kasla pakarinuknukam. Kunana, tarimaanan ka. Tarimaanan ka. Kat tayo kakabsat, aminan tayo, kasla tayo lalugan. Masapol namot kakabsat, iti periodic maintenance. Drive ka lang drive, di ka mala-change oil ng kakabsat, di pa mapasama ka. Maxet ta makina. Nga mamuyo kakabsat, uro na duma, tibiyag tayo, kaslang dete, among talugan, han na maka-drive ti adayo, sana hamumaya dayo kakabsat, no saan nga roadworthy. And many times, gapo iti kinakapoy tayo, han tayon kakabsat nga kala roadworthy, meaning to say, han na tayo maaramat ti apon, but you know what God does? Tarimaanon at biyag tayo. When you will be blind, I will lead you. When all you see is darkness, God says, I'll lead you. Tunukan ito nga, hamu makita, DJ, light at the end of the tunnel, and everything is darkness in your life. I'll be with you in the dark. When you're hungry, I'll feed you. Oh, ano pagdanagam nga rutat ta kakabsat, dito nang ibaong king kagat ne. Suplayan na kagayam ti ayudam. Nakapuot ka pa imot kakabsat ti pagilyan, nga kunana ka digiti armina, inkay makigubat, ti paltog me, bahala kayo. Hindi, kundi amin ngay baon kakabsat ti pagilyan, nga mapan makigubat, isupply iti pagilyan ti masapul da right? Paltugman, bala, missile, anaman kakabsat ng kasapulan da, tapnon mangabak da kakabsat, itud ti pagilyan, kastamot ti apo kada tayo. God says, anyaman na kasapulam, ti panagtakder mo, ti panagserbim, kung natiyapo, ipay ko, nabuslon ti parabor ko. When you face trial, God says, I'll be with you. Awam man ti adu kakabsat, dakkel ti Diyos, isot ng runa kinabaknang tayo. Because everything is just temporary. Things come and go. But God is with us. God says, when you face persecution, no adanto manguyaw ka. No adanto agsarita, tinasakit nga banag, may panggap ti pamatim kan panagserbim. Syaktot saripdam. Syakti mang sarapa.
Saan mo nga i-take nga sika, dayjay, no di kat siyak. Di ba, malagip yung agpay, so dito yung kakabsat. You know why? Kasi idi ko na ni Apo Jesus kini Paul. Paul, kuna na, Saul, why persecutest thou me? You cannot kick against the pricks. Kakalagdi ko na ti Apo, kugkugtaran nakmutin Saul. Samantalang kakabsat, ti mapantirtiraan ni Saulo kat digito'y Kristiyano. Not directly Christ, but the Christians. But you know what Jesus said? What you did to them, you're doing it against me. Ting ka pa nang usig, kadigiti tao, balis siyak, di inusig mo. So gayam no ti tao kakabsat, usigan na ka. Okay? But-butgan na ka. Wano, agsarita tinahan na sayat, gapo iti pamatim, ko na ti Apo, siyak ti saripdam. Ipapan mo nga kaslasyak iti nagdasalan na digita nga sarita kung digita nga banag. What a blessing. O di shielded ka kakabsat, aya. Amen? When you face your problems, I will comfort you. When you face death, numatay kang taon, detat kahit nangasawan, iyawid kan. Oh, di ka pa ikayat kakabsat, iyawid na katiapon. Amen? Kayat yun kakabsat, iagawid? Depende a pastor, no anang pa nagawid ta ibagbagam. No gawid kam di balay me, wala. Amen? Ganun di langit, sampe lang. Okay? Pero kakabsat, if you're going to stand, digitoy, ti truth nga dapat maawatam, kat iso ti pagtalkam. Kat kunam, in this will I be confident. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? No agdaranudor, dagiti kalaban ko, in this will I be confident kunam. God is with me. Nagsaya atang kakabsat. Amen? Oh, I pray. Nga ma-experience tayo kakabsat, ti kinasyasin no iti Apo in a very personal way. And all of God's people say, umanay mandayetan kakabsat, nga balunan ting encouragement. Amen? Oh, kada kayo kakabsat ti Apo dita Zoom. Amen ba? Na-encourage kayo mo lang kakabsat. Glory to God. Amen and amen.